Kaseng jeng kinongnya auto truck na po Nongstoin ke belatip kerteng kum kan Nongstoin Region Auto Truck Owner and Driver Association. Kala shimya karai ban ai jeng kersian purai ke jeng iki jeng kaseng kinongnya kali kamai hapo ke chatri jeng ka MJACCV kepala dawai ke sorkar ban penihar dor ke petrol ban diesel. U presiden kete kaseng uba Snar. Ulai itu bakum kadak jeng ka jeng ai jeng kersian kete ke jeng iki kaseng kelapan long jeng sengek kamai nadu balak hot ikani ke jeng iki. Namar kata nak liang jong ka association kala karpa dia bro kitrai kali ban nongnya kali ban ya simben talang hakani ke jingi ki ban ka joko por ula kentui ke sorkar bakan syak skor ke tege jing dawa jong nongnya kali kamai nak benta ka bet ka biang jong ki pajba ni nak liang jong ki aishon jong ka Nongstoin region aishon auto truck kebetulan haka Nongstoin west kasihil gila shimnya ka rai daga way ka chingmut ban perkhat na kabanta gane ka strike jongki kali namar ba ni ai kata ka jing kersan ka pura na kabanta ki JC nadu katiga segi ka ba lasdang strike ngi kum ke auto truck ngila shim ya karai ban ngin sange kamai nadu katai kasngi hadu banda ka sorkar kanda khot ya kren da kamwai pan ban penbeng rengi menta da kawai ke jingmot nagaliang jongka aishon auto truck hi banyan ai ke jing kersan ke papura na kabanta ke GC nagaliang ke jonga kumu presiden jongka auto truck Nongstoin west kasihil terpan ke basiurit na kabanta ki try kali bat ki driver jongka auto truck siobha banyak shim ke ni kabanta banyak kit kli dai show ya gaban mi kamai henry ngin sange barok khoi ki auto truck ba larangi don kanu ke benta ngin yale kat bala ya gaban ngin ya trailang daga way kasur bat ka jimon kum na galiang ka jongi kum ka association ya ka sorkar ro dai baka sorkar kin snaplem ya ga ei bana galiang ka jongi kum aishon baka jingkut ka jingnam ka jongi bana galiang ki pajba bangi syam ka jing hadu kata-kata namar mi balamen sngi bat ni wan shat min ni dai ban sngutu lang nagbanta yangi ki barit baria barro bangi lalo ya long ka we ban im hagan ka pertai